Poštovani gosti, draga djeco, nastavnici, ljubitelji knjige, dobrodošli na program u okviru 28. Nikšićkih književnih susreta koji sa ponosom nose riječi Branka Ćopića samo lijepe stvari jer to jedino ostane iza čovjeka. Vjerujemo da su upravo lijepe riječi i mašta ono što nas okuplja i što nas vodi kroz život. Danas imamo čast da ugostimo pisca koji je svojim dijelima obogatio književnost za djecu i mlade, Zorana Slobodana Obradovića, čovjeka koji umije da od riječi napravi svjetove, da od stihe napravi igru i da obične stvari učini čarobnim. Pisac dolazi iz Bilog Polja, prevalio je dug put da bi bio danas sa nama. Neke od naslova njegovih knjiga za djecu su Rasteš kao da te za uši vuku, Braco i Seka, Lovac, Đole i 300 čuda, Žorž kralj đavolski, Ljubav mi jadi mladog Žorža, tamo i ovdje, kako se vole oni koji donose rode, bez čuđenja molim, a u pripremi sunce li ti tvoje, sunce li mi moje. Meni ovi naslovi zvuče zanimljivo. Sila. On piše i za odrasle, ali kaže da mu je najdraže kad piše za vas, za djecu. Možda bismo svi zajedno ovdje mogli da najbolje upoznamo portret pisca kroz njegove stihove koji pokazuju humor, maštu, toplinu, ali i odnos prema porodici i ulozi djeda, pokazujući da odrasli ponovo rastu kada se druže sa djecom. Kad deda ponovo raste. Ja imam ludog deku. Samo oprosti. Ja osim što sam čuli ste pisac i to za djecu, ja sam inače i po funkciji Grigorijev deda. I ova pjesma koju će Isidora da nam kaže sad pročita, zapravo je opis kako je moj unuk Grigorije doživljava mene kao djede svoje. Evo da čujem. Kad deda ponovo raste. Ja imam ludog deku, potpuno prezubčan čova. Ja da mu kažem skoči, taj bi džipio sa krova. Trči li trči sa mnom, ganjamo vrapce i laste, moj deka nestaško pravi iznova sa mnom raste. I to bi sve bilo u redu, da tu nije i baka, ona bi ozbiljnog dedu, a ne nestašnog dječaka. Gala mi ona na mene, ali više ipak na dedu, pravite gluposti, nije vam to, momci, u redu. Al deda ponovo raste, za odrasle ga boli um, mada na njegovom mjestu ja bih se bolje čuo. Brzo se deda zadiše, a Boga mi lako pada, a onda dugo uzdiše, sjedne i zaspi ko klada. To sve češće radi. Sjednem i zaspi. Dakle, ovdje kroz igru, trčanje i avanture sa svojim unukom pokazujete kako odrasli mogu da se podmlade kada provode vrijeme sa djecom. Pjesma je, kao što vidite, duhovita, ritmična, topla, ali i nosi malu dozu brige. Baka mora da pazi na njih, jer se deda ponekad zaboravi da nije više baš toliko brz i snažan. Pa koliko puta ste u životu ponovo rasli zahvaljujući djeci? Pa dobro, ovako, rastao sam imao sa svojom djecom, jer sam tata, troje djece koji su bili isto mališani, pa su sad odrasli ljudi. Sad sa unukom, to mi je ovako da kažem i najveće zadovoljstvo, jer mogu sebi da dozvolim, a i njemu da omogućim ponekad da napravimo kakva ludost, a ja da zaštitim njega od tate, a on mene od banke, tako da to se čuvamo i dobro smo ekipa. A kako ste vi bili kao dječak? Da li ste voljeli više da čitate ili ste voljeli da trčite sa drugarima ili možda oboje? Jedna specifična priča, znači bio sam zaista odličan učenik, da se ne foliram do sada tu uvijek da sam bio, da je umimo bilo, kako bi rekli mladi, bio sam lučenoš i osnovnoj i srednjoj školi, ali imao sam u kontinuitetu iz jednog razloga problem sa svojim ocem. Uvijek sam bio nestašan, volio sam avanture i igre od kojih su se drugi mogli plašili. Te nekakve moje avanture opisao sam u 2 ili 3 romana, posebno Žor kralj đavolski, ostavit ćemo vam danas, svi koji budete tu, ostavit ćemo vam po knjigu. Ali
uz napomenu da muškarci kad pročitaju to, nemojte to slučajno da pokušavate kući da radite, nego samo onako pročitajte i shvatite to kao umjetničku slobodu autora. Tako da volio sam i igru i imao sam i vremena i za učenje. Zapravo imate vremena za sve. Samo kad fino rasporedite vrijeme i budete odgovorni, ono što dobijete za zadatak u školi, to završite, a za igru, naravno i za igru uvijek ima vremena i nemojte da preskačete ni jedno ni drugo. To je savjet za zdravo odrastanje. Igrajte što više i čitajte što više. Da ste tada mislili da ćete postati pisac? Nijesam. Nijesam razmišljao o tome. Stavio sam kratkoročne planove. Zaljubljivao sam se, imao simpatije. Tako da reći. Pa da se sjećate trenutka kada ste prvi put poželjeli da napišete svoju prvu pjesmu ili priču? Pa napisao sam to zaista u tim nekim najranijim danima jer čitao sam dosta, kad čitate dosta, što više pročitanih knjiga, to podrazumijeva i potrebu da i vi nešto napišete, tako da sam od osnovne škole se primjećivao taj dar da imam posebno za poeziju, onda kasnije. Ali prvu knjigu sam kasno vama objavio kad sam vidio sa koliko stvari nekakvih bezveznih zatrpavaju djecu, obraćajući im se kod da su oni nije to što su oni mali, ne znači da da nemaju svoje stavove. I onda sam riješio kao pobunu, progovorit ću ime djece i napisao sam tako te prve, negdje ovamo, kad su već imao i sijede brkove, dakle, 50-om godinom sam prvu knjigu, ali objavljujem dosta, pišem godišnje po knjigu ili dvije, tako da sam stigao da objavim 25 knjiga, ali je samo 16 djeca. Pa da li biste mogli da nam približite kako izgleda vaše stvaranje? Često kažete da je to stvaranje na dah. Na dah, ja to kažem, a vidjet ćete i posle i pod pjesmama. Ja potonem u nekakvu tišinu, u trenutak, obično se isključim i ako je mobilni pri ruci, na njemu kao poruku otkucam sebi. Zamislite sad pošaljem nekom u 3 po ponoći poruku, već kaže čovjek što nije dobro. Dakle, napišem kao poruku, onda to posle se vratimo tome, prekucamo lijepo, sredimo. Romani naravno traže duže nekako vrijeme. Evo jutros, recimo, kad sam kretao za Nikšić, napisao sam jednu na poziv, kad sam dobio poziv naših dragih domaćina, biblioteke vaše Njegoš, ja sam napisao ovako par rečenica, odnosno dva stihka. Pjesničke me staze vode, drugarima u pohode. Srce, duša, prosto žure ovom gradu od kulture. Nikšić zovne, pjesnik hrli, stihovima djecu grli. I vidi, postoji mi veće zadovoljstvo. Dođem ovdje i vidim šarenčiće, osmješčiće, radoščiće, nema mrguda. Ko je mrgud? Ima li neki mrgud? Ne valja ni dan da prođe bez mrguda. Ima li mrgud? Nema mrguda. Jer znate šta je, mrgudi su izazov, morali bi da njih nasmijemo, a nasmijati mrguda, to pa i nije baš teče. Mrgudi su samo ko fol. Sad zamislite mjesto gdje sve dječje pjesme dobijaju svoj tron i svi ih mogu čuti. Takvo mjesto postoji u Bijelom polju. Da znate, djeco najbolje nagrađeni se zovu prinčevi i princeze. Da svake godine novi vladaju kraljevstvom poezije. Možete li nam ispričati kako ste došli na ideju da pokrenete kraljevstvo bijelih rada? Rekli si dobro fino, Međunarodni festival Kraljevstvo bijelih rada. To je festival osmišljen za vas koji volite da pišete i da šaljete svoje pjesme, da vidite da i drugi i procijene da li to vrijedi i da dođete i budete gosti tog festivala i da se družite sa svojim drugarima vašeg uzrasta, da razmijenite misli, stihove i mi smo uveli laskave titule Princ i princeza, zapravo to smo zajedno sa djecom uradili, sa mališanima, razmišljali smo, naš grad je dobio naziv Bijelo polje po prostranstvima bijelih rada nekad u prošlosti. Sad je, nažalost, sve manje bijelih rada, nestaju, ko što i nestaje priroda pred čovekom, a mi treba da branimo prirodu od samih sebe. Tako da imamo taj sad festival koji traje već
13-14 godina, ove godine održano jubilarno 10. kraljevstvo i svi naši, dakle, pobjednici dosadašnji nastavili su većina njih da piše, kažem, ti prinčevi i princeze, i to je najveće zadovoljstvo nas koji smo to pokrenuli, kad vidite da neko i dalje nastavlja da stvara i piše. Ove godine smo imali pred prepunom salom, dakle 300 je bilo mališana u publici, jedno veliko finale gdje se stihovima nadmeću, gdje smo imali, evo sutra nas predstavlja na pjesmi ove dječje Eurovizije Asja Đogović iz Bijelog polja. Ona nam je otvorila festival, dakle isprepletemo muziku, poeziju i ja vas sad pozivam da vi ste već isto otprilike uzrast 5. razred, tako? Da. 4., 5. i 6. Da pratite i da ako pišete, imali smo ranijih godina i pobjednike, odnosno nagrađene iz Nikšića, da kad bude poziv Kraljevstva bilih rada, pošaljete nam radove i nadam se da ćemo nekog od vas vidjeti dolje u Bijelom polju. A ima li neko od vas? Piše li neko od vas? Ne. Da li je pokušao da piše? A da je pokušao? Eto. Nastavite, dakle, pokušavajte, pa sa vašim mentorkama, sa vašim tatama, mamama, radite na tome, to je jedna lijepa aktivnost, jer čovjek iskorači iz sebe, priča drugima, otkriva ono što smo prije neke čude. Pisanje je zapravo, pretvarate obične stvari u neobično, a neobične stvari možete da predstavite da izgledaju obično, da su tu. Recimo zmaja, sletio je tu negdje i vi ga pretvorite kroz priču kod da je to kod dobar dan stigo zmaj. Je li nama možda kraj? Nije kraj. Zmaj možda se druži, a ne da nas ruži. Tako da vas ohrabrujemo i za one koji smatruju ovdje možda da nisu tako dobri, koji biste savjet njima dali? To ne postoji. Ta kategorija ne postoji. Čovjek, nama su dijete koji vjeruju u sebe, vjeruju u svoga, zaista može sve da postigne. Posebno tako, iz vašeg uzrasta. Ne postoji stvar koju zacrtate i nećete postići jednog dana. Bez obzira, ne postoje ni ograničenje. Dakle, nego samo vjerujte i izaberite nešto, nemojte samo da provodite vrijeme onako da to bude u nekakvim običnim, bezveznim stvarima. Nego, znači, nešto naciljajte, što bi rekli lovci, i to ćete sigurno da dosegnete jednog dana. To je sigurno. Može li sada jedna kratka i brza pitalica? Olovka ili tastatura? Tastatura. Iako sam star, pa možda ne izgleda. Ja ne moram, ja sam to uveo već ostalo davno. To obožavam tastaturu. Šuma ili more? Šuma. Slatkiši ili voće? Slatkiši su mi došli u glave, tako da... Inače sam se bavio mnogo sportom, ali slatkiši su me sagoreli, tako da umjereno ka slatkiši. Iako ranije nisam imao mjeru, iz mog iskustva vam kažem, znači umjereno. Voće, dakle, zdravije, više voće, a ja sam nažalost jeo više slatkiša. Koju super moć biste voljeli da imate? Super moć? Zaista ne bih, šta mislite vi, šta bi bila dobra super moć? Vi ste vi voljeli letenje. Da mi oni ovako propade, ja razmislim, letenje bi bilo dobro za mene samo, ali ja bih volio da imam neku super moć koju bih mogao, kad dodirne nekoga, da mu riješim probleme. Evo recimo šta bih volio ja za djecu, isto juče kad sam o vama razmišljao, kad sam kretao iz Bijelog polja, zaista ovo je sve, ovo nije ovo, ranije nisam, evo recimo, a možda je to super moć. Želim knjigama da kod vas vratim i da vas maštom okrilatim. I da svoj djeci prebrišem tugu, ne bih imao želju drugu. A volio bih i da djecu ništa ne boli i koji ih voli, da ih više voli. Ako ih možda neko ne voli, ili ako ih možda ne voli neko, neka bude od njih daleko, daleko. Daleko moguća, što bi rekao. I da nemaju druge brige, osim igrica, učenja, simpatija i knjige. Simpatiju, do kraja ćeš ti meni u pjesmu. Vi često putujete na različite dječje festivale, manifestacije.
situacije, a na pozivu u školama za gostovanje odgovarate gotovo uvijek sa radošću i velikim entuzijazmom. Poznajete mnogo djece i učitelja i nastavnika, a svako putovanje donese poneki poseban trenutak koji ostane da se prepričava. Djece onako su iskrene, kažu sve što im padne na pamet i baš zato često nastaju najljepše i najsmiješnije situacije. Da li imate možda vi neku zanimljivu situaciju? Kode, ali ozbiljno kod da se naručio pitanje, sad će i moji da se nasmiju tome. Sad sam skoro bio na vezenom mostu u Tuzli, bio sam u jednom gradiću, Srebrni, i u školi, i ja čitam, imam pjesmu, mislio sam danas vama, ali ona nije baš ovako razigrana mnogo, pa ću je preskočiti, o riječima i slovima. I tu počinje ono sa ćao, možda to nisi znao, uljepša susret i redom nabraja mama, tata, porodice i na slovo S i šta se rimuje, kaže, evo sad ću vam pročitati kako ide. S svijetli u tavi, S i srcu mi nam prija, S se voli i pamti, S kao ja krenem simpatija, da bi došli do simpatije, kad je čak iz zadnjeg reda kaže S kao zimnica. Oni su kući valjda spremali zimnicu, a on to jutro bio gladan. I ja sam skočio i kažem, upravo si, to je bolje, možda to je precizniji odgovor o simpatiji. Eto, to je jedan trenutak koji je bukvalno prije 20 dana se ovo desilo. Hoćemo li možda da čujemo cijelu pjesmu, zašto se ne? Ma ne znam da ih vidim, da možda, znate, subota je, mi možda da ja ih vidim, znate kako je ovo, imam ja jednu pjesmu od Mikaša, ja inače zapisujem direktno što mi klinci ispričaju, mališani ili odrasli doma, i ja to sam imam pjesmu. I recimo, meni je jedan od Mikaša zapisao ovako i gdje god sam čitao ovu pjesmu, imali su istu reakciju, gotovo istu, da vidim kod vas kako će reakciju izražiti. Pjesma se zove Pjesma od Mikaša. O ljudi moji, ove muke, zar svaki dan kide u muke? O ljudi moji, o muke ove, zašto se ovo školom zove? O moje muke, o moji ljudi, svakome jutro zvono budi. O moje muke, o ljudi moji, i u snu evo škola mi stoji, trpa mi neke knjige u ruke, o ljudi moji, o moje muke. A? Imaš muke ujutru kad se pomisli? A? Recite slobodno. Ako sam legla kasno, onda ima. Mogu da se probudim. Slobodno se vi nasmijete, ovdje smo svoji. Nastavnici ovo neće da nam ocijene, da nam uzmu za zlo. E tu jedino mogu tate da kažu, dajde bre, šta se tu po krevetu se razvlačiš i šta ja znam. E ja recimo, ja imam, je li možda neko od vas čuo za pjesmu i za pjesnika zapravo Dragana Lukića? Možda se to sad ne čita, jer to je stari pjesnik bio, a ja sam bio dijete kad je ta pjesma bila hit. I reći vam jedan stih, možda će se momcima dopasti, taj stih Dragana Lukića. On je nešto ovako, da ga parafrazira, rekao: molim vas, recite, otac šta je? Da li je otac tata ili sudija za prekršaj? A? Šta mislite? Da li je otac tata ili sudija za prekršaj? Danas tata ne mlati, u moje vrijeme su tata mlatili. Tako da je otac tata. Sad ću ja da vam kažem jednu pjesmu koju moj unuk podržava, a pjesma se zove tata, tata. Hoćete? Može. Ja pitam i pričam, ne čuje, ne shvata. Pomislim, ovo je virtualni tata. Ali kad se neko moje nedjelo desi, a on bi da me ko tijesto mijesi, misao spasa prostruji sama, tata, tata, što nisi mama. Ili što nisi lik na računaru, dugme za reset, ostaneš u kvaru. Pa dovedem društvo i mlađeg brata da vide to čudo zaveđen tata. A? Kako je kod vas kod vas je baš skupa. Stani da vidimo da reaguju na ovu pjesmu gdje sam njih stavio u pjesmu. Hoćete li da čujete vašu pjesmu? A? Ovu što sam prije uzimao imena. Kad sam juče gledao prognozu, vidim u Nikšiću nema kiše. Nema kiše. I onda sam napisao: u Nikšiću nema kiše i pjesma se evo piše.
U Nikšiću kiše nema, družina se naša sprema, dok sunce vani grije, neke tajne da otkrije. Ana voli baš da čita, Strahinja da po gradu skita, Marija mačke voli, ili Marija mačke male voli, raduje se Maša školi. Košarkom se Maksim bavi, a Lazar rođus slavi. Strahinja, Hana i ne kriju da imaju simpatiju. Aha, ali ovdje dižem prst i samo ću reći psst. Neka tajne budu, nijesmo na prijekom sudu. Za pjesmu je jednu dosta i od ovog vašeg gosta. Igre neka bude više u Nikšiću prije kiše. A dolje potpisujem Nikšićki, Šarenčići, Osmješčići, Radoščići i poneki mrgu. Moram, znači mrgu da nije bilo. Zajedno sa Slobodanom, Zoranom Obradovićem, a to sam ja nas trojica. Da se probudite, ali razumijem ja vas, spavate do 1, gledali ste sve do kasno. Ćemo li još nešto? Ćemo li ljubav, doćemo da pređemo na ljubavne pjesme. Ovaj Strahinja čim traži, da mu se dopalo. Jer će da vas to pitam, ja nisam došao ovdje zbog mene. Nego sam došao zbog vas, ako sam vam to sada mi recite jednu vrata, gospodine, kuku i umane, ili kako vidite. Hoćete li vi da verma ja još ovako pročitam pjesmu? Ali nemojte ovo da širite dalje. Ćemo li ljubav nećemo? Slušaj. Djevojčice, slušaj. Kako se vole? Kako se vole ljubičice? Mirišu jedna do... Leon umrio svi. Ima simpatiji čovjek, same slika čovjeka, on mi ulazi u pjesmu. Moram da ponovim. Kako se vole ljubičice? Mirišu jedna druga. Kako se oblaci vole? Sa neba gledaju dugu. Kako se zečići vole? Šapicom uši maze. A kako ptice mlade? One se cvrkutom paze. Slušajte sad ozbiljno pitanje. Kako se slonovi vole? Nježno se surlama vode. A kako se vole oni koje donose rode? Znate li koga donose rode? Znači, danas ljudi. Dakle, a kako se vole oni koje donose rode? Ponovi pitanje, molim, nije mi bilo jasno. Kako se ljudi vole? Da čujem, reci glasno. Tu ima stilova mnogo, jer ima raznih čudi. Ma pusti stilove razne, kako se vole ljudi. Sad je kad dječaci vole djevojčice, mirišu ih ko ljubičice, šapicom im uši maze, cvrkuću i dobro paze na slonove da ne liče i po starom pregled priče. Kad djevojčice vole dječake, slušaj sad, odlutaju među oblake, raspjevane su kao ptice, draže ste ko ljubičice, jer vole svoje zeke, a ne surlate slonove neke. Ima li ovo jasno? Hoću li prvo jednu sad ozbiljnu? Hoću li još jednu ljubavnu sa tragičnim krajem poput Đole? Ljubavna pjesma Đole, Rastevši, slušaj ovo dobro, jedan Đole prije tebe, on mi je ovo izdiktirao, majke, slušaj sad. Ljubavna sa tragičnim krajem pod Đole, mislim, mogu je da bude tragičnim krajem, slušaj to. Tralalalala, ovo mi je šala. Tata, voli mene Kata, kaže Đole. Kati nije šala, tralalalala, ozbiljno me shvati pa me kaza tati. Igramo se rata, ja i Kati i tata. Tralalalala, ni rat nije šala. Veseli se Kata, umlati me tata. Tata rata tita, za zdravlje ne pita, za uvo me vuče, dirao sam u luče. Tata rata tata, kaže mi Kata, nije rekla tati, ko će to da shvati. Ipak, tralalalala. Djevojčice, slušaj.
Ljubko mi se smiješi i nježno me tješi. Ne vjeruje Đole Kati, a još manje tati. Tata rata tata, neće biti rata, bježim sad od Kate i njenoga tate. Đole pobjegao, dakle nije tragičan. Sad ćemo da vidimo mlađane, momke, ekipu, moje saradnike, da vidimo, pjesma se zove kako? Neobično. Slušajte kako, hoćete li odakle dođete? Ili dođite ovdje da vam kažemo poštovanje, ođe kod mene. Ajde, izađite da. Ne moramo da radimo ništa, ni brzo ne urimo, hoćemo da uživamo, nema nas mnogo, ali smo da bratimo. Boga mi kad se došli na nas vole. Pa za to kažem. Da čujemo. U vodi živi riba, znam, to je logično. Sirerac je vjetar hladan što šiba. Znam, ali reci mi nešto neobično. Svjetlost je mnogo brža od zvuka. Znam, i to je logično. Da brod pristane treba mu luka. Znam, ali reci mi nešto neobično. Na Mars jednom sletit će ljudi. Nije logično i to te čudi. Taj brod vozit ćeš ti lično. Lijepo zvuči i neobično. Bravo! Još jedno, dva vježbanje i to negdje da takmiče. Šta ćemo li još poeziji ili ćete kući vidjeti? Ili da vam pročitaješ po reke ovakve, ko voli, ko od vas nije baš neki talent da se crta? Ja. Crtanje, u poverenju. Imaju tamo. Da nije talent? Ja nisu. Nisi? Bravo, pa ti ja nevimo istu sudbinu. Ni ti. Antitalent, bravo, i ja. Evo mi Grigorij antitalent, tu, jel? Slušajte ovu pjesmu. Ova je pjesma po istinitom događaju. Jedan je bio totalni antitalenat, ali je baba i djeda su htjeli da ga hvale, a tata ko tata, sam prije rekao, tate su čudna. Čudna su to vrsta. Slušajte sad, maestro. Ko da je sletjela s vraka, pa ovlaš papir takla, ostavila otisak samo, a onda brzo uzmakla. To mu je takav crtež bio. U takav je crtež moj gledao deda dugo. O, kakav je maestro, šta da se kaže drugo. Pogledajte ovu kuću, pa to je cijela priča. Druže se djeca sa psom, dedani rad veliča. Prišao crtežu baka, pa ovo je Picasso lično. Obiđe u galerije mnoge, ne vidjeh ništa slično. Gleda ih tata pomno, isto i sluša tako. Smije se pomalo zbunjen, kritičaru nije lako da sluša riječi hvale koje nijesu stvarnosti ni blizu. Osuje mišljenje svoje, 1000 riječi u nizu. Ovako ne crta ni sova, ma ovako ne švara ni s fraka. I nije ovo rad dostojan đaka prvaka. Ti si bio Picasso, ne, ti si nam bio Dali, pa ti si odrastao rođen i nisi bio mali. Sasu mu dede u lice i još mu je ovo rekao. Na svakom portretu tvom, ko zub da je otekao. A jednom si nacrtao mačku, svi smo mislili ovce. I sad umjetnik takav da mogu uz ovca. A? Šta mislite kakav je tata bio umjetnik? Kakav je tata bio? Vidiš, malo za te umjetnike. Ili vam dosadno, ste li još jednu ili... Još jednu. Još jednu. Hoćemo li ozbiljno ili ne ozbiljno? Bilo koju sam Samo knjige. Ne vam, ja. Evo ovako. Đole će biti... Nema simpatije, tolerantno. Pa onda ćemo jednu koju mi uvijek predava čitati. Da se simpatija ne odaje. Pročitat ću, prvo pročitat ću vam jednu ozbiljnu da vidite da sam i ozbiljna pjesma. Ali ozbiljno. Zrno ljubave. To je pjesma koja vas uči da volite prirodu i da priroda voli vas. I zove se Zrno ljubave.
Dječak je pjevao ptici, jer ona od jutros ćuti. Možda je nešto boli, zagledano nju sluti. Od jutra ćuti ptica i dan je prazan bez polja. Dječak je pjevao ptici, pa to je pjesma moja, pomisli i provjeri ptica, iz gnijezda gleda sjetno. Znao je da njemu pjevam, protre se krilima sretno, izvi se onda snažno i mjesto nađe na žici, uživa u zvuku milom, hej, dječak pjeva ptici. Zamislite koliko je ljubavi u srcu dječaka, kad je on čuo da ptica ne pjeva, on je izašao i pjevao njoj pjesmu. A? Ima li tu ljubavi? A šta mislim? Možemo li mi da pjevamo ptici, ne samo ono? Može li nešto mi da boli? A, može li pticu nešto da boli? Šta mislim? Što je uvijek? Da vidimo ovo, ćete li razumjeti, jer ste vi ovaj jezik davno zaboravili. To je meni ovo izdiktirala beba, ali ozbiljno na njihovom bebećem jeziku i ja sam je tako zapisao i tako moram da je pročitam. Za ovu pjesmu nekad treba i prevodilac, ali mislim da vi ste, koliko već nijeste bebe? 8 godina. Pa nijeste skroz zaboravili. A, zaboravio si bebeći. Slušaj. Od koga u bebe? Gledao sam, ovo beba priča, ja sam zapisao. Znači, bebe uče od nas. I pazite dobro što radite, jer će bebe da ponavljaju to što mi radimo. Gledao sam cikapela, kako inat on svoj tela, pa parkila ispred blata, cijelo izgladi iz inata, parkilacu i ja tutu, na linijom zutu, nek sleperi obilaze, dobro tutu moju paze. Slušao sam cikakema, on obzila nekog nema, jednog deku strmeknuo, kažu glomanicu, strmeknucu i ja tatu kad donese kuci plan, pa po sobi zagalami kada pale da ema. Slušajte sad. Teta Luza s 5. splata, stocistocu slasno shvata, što te loše baca smece, male keše, ali vece. Teta Luza, gledaj pozor, bacam pampers jako s plozom, shvatio sam šta je bitno, lesiti se smeca hitno. A odglasni kad govori, rasplavim buku svoje, dugi sineticu, ubezuju glasnovicu, zato placem jezban dolo, uzbuđen sam jako vrlo da se vama ja priključim, polno platim od vas ucim. Da polastujem, budem sila, neću niko da me dila, niko ne smije da me gleda, bit ću glavni čuvar leda. Šta pozelim bit će moje, u hladno će da me boje. Ma kakva škola i baklaci, kad si od svih drugih jaci. Sad ja vas zapitam, pošto smijali smo se, ali zašto smo se smijali? Šta smo zaključili za ove pjesme? Šta je ovaj naopako će beba kad poraste da radi? Prvo šta smo rekli, da parkira auto gdje ne treba. Kad on parkira tu na lilijom žutu, on će auto. Drugo, deko je stromeknuo, znači on će da bude nasilnik, da bude ludak, znači da maltretira starije. Teta Luza, šta mu je dala primjer Teta Luza? Da baca smeće. Male kese i vece sa 5. splata. I na kraju šta je on zaključio? I šta je zaključio on na kraju? Da se smeće moram odmah riješiti. A zadnja strofa zaključujemo da je zaključio da mu ne treba škola, ništa i da mu samo trebaju mišići. Da snage. Žestoko oštećen momak će da poraste. A šta vi mislite? Je to dobro? Od vas se uči, pa pazite sad šta priča. Šta ćete, hoćete li da još neku ili da se... Da pitate me? Ili da pitate? Slobodno. Ako imaš nekako, ako vam je bebe iskritikiraju. Nije samo beba mi je iz komšiluka, zna je i ona, živimo na istoj adresi, Mina mu je bilo ime, njega ću da opiram, Mina mu je bilo ime, pratite tog lika, negdje vaš uzrast. Znači, ako čujete iz Bijelog polja za jedno 15 godina da pravi probleme po Crnoj Gori, Miljan jedan, dakle, recite, to je onaj što ga je onaj Čip opisao u pjesmu.
onaj krat, slobodno reći. Mislim, za njega, ne za mene. Hoćete još jednu ljubav? Da vam završim priču o karti, šta se desilo s kartom, a? Ono, tacarata, tu sam rekao je, slušajte drugi dio karte, da ne mislite da izmišljam. Ovo je meni jedan zove priča. Slušajte sad. Sunce li mi moje? Sunce li mi moje, govori mi tata, u auto uđi, zatvori vrata. Ovdje hvataš zjave i okolo bleneš, auto ti trube, da sa mjesta kreneš. A ti, dragi čovo, na sred zebre stojiš, u kočen ko robot, prolaznike brojiš. Kako da mu kažem i kako da shvati, slao sam osmijehe u prolazu kati. Prošla je kraj mene, rekla mazno, ćao, zaledi me prosto i tu sam ostao. Čekao sam, da se bar okrene. Ona s društvom ode, brige je za mene. Sunce li mi moje, tate u pravu, ko da neko drugi nosi moju glavu. Vozi tata dalje od ove ulice, ali dalje vidim Katine okice. Znači, zaljubio se Đole, ma Đole moram da ubaciti u pjesmu, nema šanse, dakle, Đole, vanično si mi dao dozvolu, bit ćeš u pjesmi kao drugo ime, ovdje ovo muško, i dobit ćeš knjigu. Zapamtit ćemo i ova ozbiljna, vidjet ćemo knjige, ove tu ćemo iz ovoga. I ovako, družili smo se, uzeli smo vam vrijeme, ali nadam se da vam nije bilo dosadno. Bolje nego da ste gađali ptice ili video igrice. Na ovako divnom danu. Umjesto na Roblox. Evo, četujete sa pjesnikom. A? Nije izgubljeno vrijeme. Ja ću sad vama za kraj da zaželim jednu, evo ovako, poslušajte, ovo ja vama, šta bih ja vama kao stariji drug ovako poručio iz pjesme. Skakući sve dok ne poletiš. Smiješi u osmijeh pretvori. Pričaj o svemu čeg se sjetiš ili boje u ruke i sliku stvori. Raduj se i pjesme pjevaj. I ljubi, voli, oči otvori i budan snijevaj, galami, do grlo zaboli. I tako rasti u čovjeka i budi dobar, bolji, najbolji. U srcu ostani dijete do vijeka, a kad vam nešto nije po volji, skakući poleti, u osmijeh se pretvori, raduj se, tako se sa tugom bori, pjevaj, galami, ljubi i voli, jednom se raste, briga vas boli. Hvala vam na pažnji, dragi. Gospodine Obradović, od srca zahvaljujemo na divnom druženju, na iskrenosti, na toplini, inspiraciji koju ste danas podijelili sa djecom, sa svima nama. Hvala vam što ste nas posjetili, koliko su riječi moćne, koliko mašta daleko može da nas odvede i koliko je važno sačuvati dijete u sebi, bez obzira na godine. Draga djeco, nadam se da će i vas ovaj susret ohrabriti da još više čitate, da se ne plašite svojih ideja, da maštate slobodno i hrabro i da vjerujete da svaka vaša riječ može postati pjesma, priča ili čitav jedan novi svijet. Možda baš neko od vas jednog dana stane ovdje kao pisac i ispriča svoju priču. Hvala i učiteljima, nastavnicama i svima koji su danas bili sa nama, jer bez njihove podrške knjige ne bi imale put do dječjih ruku i dječjih srca. Hvala. Znači, mi smo donijeli, tu je samo mi sin Aleksandar koji je pisac, prozu piše, donijeli smo da vam na dan stavimo po knjigu ili dvije, pošto vas nema mnogo, može i po dvije, jer smo mislili da će pa smo predvidjeli malo više. Dakle, ne morate odmah da ih čitate, nego kad vas negdje neko ljeto sačeka u budućnosti, posebno mališani, Žorž Kralj Zavodski, ko pročita, Đole, posebno ti nemoj da praviš probleme, posle ko Žorž što je pravio, ja sam imao probleme, Boga mi nije to ovako, ovaj stvar. Evo na dar, da dakle uzmite po vašem izboru, knjigu, dvije, uzboru. Evo tebi, Žorž Kralj.